درود دوستان عزیز، برنامه نوبتی سالم بیمانید را پیشنهاد شما می‌نماییم. امروز در برنامه اطراف نه بیماری بلکه اطراف اهمیت و مهمیت استعمال ترشی فولاد صحبت داریم و در این صحبت ما را همراهی میکنند دکتر اویلوی زرینه اسکندرова و حدیثه عبیدلایeva. محمد درباره نقش ویتامین ها و میکروالمنت های مفید در ارگانیسم میدانیم. مثلا قریب همه میدانند که کلسیم، مگنی، آهن و ویتامین های B6، B12، A، C، D در بدن وجود دارد. اما درباره کیسلوته فولاد و نقش آن معلومات کم داریم. باید گفت که فولادها در سینتز DNK اشتراک میکنند که معلومات را در یادروی حجره نگاه میدارند. ویتامین B9 یا ترشی فولاد اینچنین در سینتز فرمنت های مخصوص اشتراک میکند که خطر پیداشوی ورم های شدید را کاهش میدهد. نورسایی کیسلوته فولی یا ترشی فولاد اساساً در آدمانی از 20 تا 45 ساله، زنهای حامله، شیرده مشاهده می شود. این حالت می تواند به کمخونی و نقصان های انکشاف حامله آورده رساند. اینچنین علامت های مشخص نورسایی ویتامین B9 یا ترشی فولاد با مانند تب لرزه، روندهای التهابی و مشکلات هاضمه گفته می شود. جنبه مهمی استعمال ویتامین B9 یا ترشی فولاد هنگام بنفشه‌گیری حامله‌داری است که در هفته اول حامله‌داری سیستم عصب و معاینه حامله تشکل می‌یابد. در این مدت کیسلوته فولی لازم است که حجره‌ها فعالانه تقسیم شوند. علاوه بر این مدت در تشکل پلاسنتا و استواری آن اشتراک می‌کند. نورسایی کیسلوته فولی پس از تولد می تواند به دپرسی پس از تولد، بی‌پروایی و ضعیفی عمومی آورده رساند. علاوه بر این نورسایی ویتامین B9 در ارگانیسم صفت شیر مادر را پس می کند و استحصال شیر را کم می کند. در مورد ترشی فولاد شما چی می دانید؟ آیا می خواهید به سوال های در ذهن خود داشته جواب گیرید؟ پس در ادامه برنامه با ما باشید. چون گفتیم امروز در مورد مهمیت، اهمیت و نقش ترشی فولاد یا اینکه کیسلوته فولی و یا ویتامین B9 صحبت می نماییم. و من در اول میخواستم اطراف اون صحبت نمایم با زرینه اسکندرова که همین اهمیت همین ترشی فولاد برای ارگانیسم چگونه است، خصوصا چون ما میدانیم که در زیاد موردها ترشی فولاد توصیه می شود با زنهای حامله‌دار و امروز صحبت ما هم اطراف همین موضوع است. تشکر زیاد. ترشی فولاد رو یا خود چون که ابراز نمودید ویتامین 9 رو علاقه اکثر زیادی زنان حامله‌دار و زنهایی که علاقه حامله‌داری خود را به نقشه میگیرند میدونند که این یکی از ویتامین های مهمترین برای فعالیت معتدل دوره حامله‌داری می باشد. در اصل گیریم اگر قبول استعمال ترشی فولاد این آموده نمودن بدن زن یعنی ارگانیسم زن در دوره حامله‌داری و مرحله های بعدی آن می باشد و همه زنهایی که حامله‌داری خود را به نقشه میگیرند و هم میتوانند که تا 3 ماه دوره تا حامله‌داری یعنی که این ویتامین رو استعمال نمایند. ترشی فولاد را برای همه زنهای حامله‌دار توصیه می‌دهند و طبق پروتکل‌های ملی و تشکیلات عمومی جهانی تندرستی برای همه زنهای حامله‌دار برای احتیاجات یعنی که رشد مکمل طفل، برای تقسیمات پوره حجره‌های بدن، برای پوره انکشاف یافتن سیستم عصب توصیه داده می‌شود. یعنی که تحقیقات‌ها در سرتاسر جهان یعنی که عملاً اثبات شده است که یعنی که ترشی فولاد باید که حتمی باشد برای هر یک زنی حامله‌دار. چون گفتید که مثلا زنی حامله‌دار باید که همین ترشی فولاد را حتما که استعمال نماید. بعد در مورد آن صحبت میکنیم که مقدار استفاده این ترشی فولاد چگونه است. مثلا گفتید که پیش از آنی که حامله‌داری رو به نقشه میگیرند 3 ماه پیش از این مرحله باید که استفاده نماید و در دوام حامله‌داری تا کدام اندازه و کدام مقدار؟ چون که ما در بالا ذکر نمودیم در تمام زنهای حامله‌داری که علاقه حامله‌دار هستند تا 12 هفته حامله‌داری توصیه داده می شود ترشی فولاد با وایه 400 میکروگرم یعنی که 0.4 میلی گرم و زنهایی که علاقه به نقشه میگیرند حامله‌داریشان و این همین وایه توصیه داده می شود. ولی زنهایی که علاقه وقتی که آنها به قید گرفته می شوند و در اثنایی که با آنها صحبت گذرانده می شود پرسان می شود از شرح حال آنها در آنجا ثابت می شود و معین می شود
мешавад ки онҳо дар собиқа аллакай доштанд тифле ки таваллуд шудааст бо нуқсони модарзодии наи асаб. ба онҳо яъне ки ин воя тағйир дода мешавад ва 5000 микрограмм яъне ки 5 миллиграмм тавсия дода мешавад. ин ҳам бошад то 12 ҳафтаи ҳомиладорӣ. ҳангоми норасоии анамин турши фолат дар организм ё ки ба зани ҳомила чӣ гуна ҳодиса рух медиҳад? البته چخیلی که زرنه ممکن نقاید نمودن نورسایی کسلاتای ترشی فولاد یا خود ویتامینی B9 هم در زن حامله‌دار هم در رفت حامله‌داری و هم در جریان حامله‌داری تاثیر منفی خود را میرساند. آن میتواند باعث گردد به نورسایی منابع ویتامین B9 باعث میگردد به جدا شدن همراهک معتدل جای گرفته یا اینکه قطع گردیدن حامله‌داری و یا زایش پیش از مهلت آورده رساند. این چنین میتواند کمخونی را هم در زن حامله‌دار و هم در طفل آورده رساند. از طرف طفل باشد با نقصان نای عصب خیلی که قید نمودن نای عصب عقیمونی عقلانی و ضعیفی منای گیدروسفالیا و انسفالیا خیلی که گفتن آورده میرساند. این چنین علامت های نورسایی ویتامین B9 میتواند در ارگانیسم زنی حامله‌دار این به عصب خستگی آورده رساند، یعنی زود قهرآلود می شود با نورسایی منابع ویتامین. پیدا شدن داغ‌ها در رو میتواند آورده رساند. این چنین زیاد شدن خستگی. саломат бошед ва зикр кардед ки масалан норасоии анамин витамини B9 ё ин ки турши фолат метавонад дар кӯдак бо нуқсони кинаи асаб таваллуд шавад. ин яке аз хатарҳои асосӣ аст ба фикрам ки ҳангоми норасоии турши фолат дар организми зани ҳомиладор метавонад кӯдак бо ин гуна масалан нуқсон таваллуд шавад. имрӯзҳо чӣ гуна масалан аз оне ки шумо бо мардум ҳастед, миёни занҳои ҳомила сару кор доред, чӣ гуна аст масалан аз мушоҳидаҳо анамин истифода, истеъмол ва ё ки таваллуди нуқсон бо нуқсони наи асаб, агар аз ин тараф нигоҳ кунем? чуне ки мо дар боло зикр намудем, аллакай бисёри занон медонад ки аҳамияти турши фолат дар чӣ асос гирифта шудааст ва тибқи протоколҳои клиникия мо дар ҳар як зани ҳомиладор аллакай тавсия медиҳем ки чуноне ки мо зикр намудем аҳамияти турши фолат яъне ки қабули ин чунин мушоҳидаҳо ба назар мерасад ки аллакай баъди тадқиқотҳои гуногун собит шудааст ки баъди қабули турши фолат кӯдакон яъне ки ба намун ҳолатҳое ки дар боло зикр шуданд яъне камвазнӣ, гидроцефалия, анцефалия, спина бифидума ва дигар ҳолатҳо таваллуд камтар шудааст ва ин ба он оварда мерасонад ки мо тавонистем ки ба маълумоти ана ҳамин занҳои ҳомиладор ба маълумоти ана ҳамин ҷомеа расонем ки қабули турши фолат дар организми зани ҳомиладор ва занҳое ки ҳомиладориро аллакай ба нақша мегиранд хеле муҳим мебошад. яъне ки вақте ки мо шарҳи ҳола ҷамъ мекунем ва аз зани ҳомиладор пурсон мешавем дар бораи ҳамин қатъи ҳомиладорӣ мо дар онҷа сабабҳоша муайян мекунем. вақте ки дигар сабабҳое ҳастанд ки ба қатъи ҳомиладорӣ мерасонанд ва ё рафъ мешаванд, албатта ин дар назар мемонад ки мушоҳида мешавад ки мумкин аз сабаби норасогии витамини Б мумкин ба ҳамин ҳолат зан дучор шудааст ва мо албатта ин занро ба таҳлил мефиристонем ва дар он ҷо муайян мешавад ки норасогӣ дида мешавад ва сипас мо шурӯъ мекунем ба табобат ва сипас бо вақте ки ҳомиладор мешавад барои пешгирӣ бо амалан бо ҳамон вояе ки мо дар боло зикр намудем ҳамон воя тавсия дода мешавад. ки аз хатари асосии қатъ гардани ҳомиладорӣ намин набудани ё ки камбуди худи турши фолат дар организми зан мебошад. мо медонем ки норасоии ёд дар организм метавонад ба бемории ҷоғар оварда расонад. яъне ки мо дар ин баробар медонем ки ёд чӣ гуна онро истеъмол намоем, чӣ гуна онро қабул намоем ва агар сари он суҳбат намоем ки турши фолат дар кадом маводҳои ғизоӣ масалан маҳсулотҳо ва маводҳои ғизоӣ ҳаст, ин ки аз кадом маводҳои ғизоӣ зани ҳомиладор ё зан метавонад ки ин турши фолатро барои худ қабул кунад. تحقیقات نشان می‌دهد که بیش از نصف زن‌های ما با نارسایی منامین ترشی فولاد گرفتارند و در وقت حامله‌داری این نارسایی دوچند می‌گردد. شما قید نمودید که آیا می‌توانیم با واسطه غذا آن را جبران کنیم یا نه؟ وقتی در حالی که زن علاقه به نارسایی منامین ترشی فولاد گرفتار شده است، ما گفته نمی‌توانیم که آن را با غذا ما علاقه 100% با منامون ترشی فولاد با ویتامین ترشی فولاد یا ویتامین B
B9 таъмин намоем. ҳаст мо метавонем ки тавсия диҳем ки дар таркиби мана ҳамун салат ва брокколи дар таркиби чормағз ман турши миқдори ками туршии фолат дар таркиби чормағз дар таркиби бодом мавҷуд аст. агар ба меъёри муайян мо онро истеъмол намоем шояд ки организмро ба он қонеъ гардонем. ҳангоме ки норасоӣ вуҷуд дорад мо ба ғизо онро 100% таъмин карда наметавонем. барои ҳамин дар реҷаи ғизохӯрие ки зани ҳомиладор онро истифода мебарад мо ҳатман бояд туршии фолатро ҳамчун меъёри муайян бо хӯрок тавсия намоем. саломат бошед. дар ин маврид суҳбат мекунем ки чӣ гуна ҳамин тавре гуфтед боло зикр кардед ки меъёри муайяни худро дорад қабули туршии фолат аз ҷониби зани ҳомиладор ва ин бояд бо тавсияи табиб сурат бигирад ё ки масалан худи ҳамон нафар метавонад ки дастрас намояд ва истеъмол кунад? طبق протокол‌های کلینیکی نوبسته از اون حالتی که در کدام سطح قرار دارد همین ترشح فولاد در ارگانیسم هر یک زنی حامله‌دار یا اینکه زنی که علاقه نپناخشه میگیرد حامله‌داریشه در اونجا آمده شده است که همچون چراهای پیشگیری کننده برای هر یک زنی حامله‌دار توصیه داده میشد انا همون وایه 400 میلی گرم یا اینکه 0.4 میکروگرم. لیکن هستند حالت‌هایی که در زنها بیماری‌های کمخونی دیده میشود. در زنها بیماری‌های کمخونی دیگر میشود. دیگر بیماری‌های همردیف زیاد هستند. در این زنها علاقه مقداری باید تغییر می‌یابد و باید که توبت کنند دیگر بیماری هاشه. چون که شما ابراز نمودید که به توصیه طبیبان این ممکن است. برای چه؟ برای که هر یک همون ترشح فولاد که دیگر ماده‌ها ویتامین ها باشد اگر باید در ارگانیسم باید که با مقداری ضروری باشد. نه قسم زیادی و علاقه منفعت آور یا ضرر آور می‌شود. بنابراین حتما ما توصیه می‌کنیم که هر یک زنی حامله‌دار یا که زن‌هایی که به نقشه می‌گیرن علاقه حامله‌داری خودشون حتما از مشورت طبیبانی اولوی گذارند. گفتم که نمون مثلا هنگامی که علاقه در ارگانیسم نورسایی ترشح فولاد است نمیتوانیم که با استعمال غذا آن را جبران کنیم و قبل از آنی که مثلا به نقشه گیری شروع میشود یعنی که زن به نقشه میگیرد که حامله دار شود میتواند که ارگانیسم خود را با استعمال موادهای غذایی که مثلا از ویتامین B9 یا اینکه از ترشح فولاد بایست گوییم آماده سازد. هر یک زنی حامله‌داری که علاقه با مشورت فرا گرفته میشد علاقه در قید یعنی که همون منطقه وابسته شده خود هست و یا علاقه صحبت میگذرانند با طبیبان اولوی یا اینکه با آکوشر-گینکولوگ مشورت میگذرانند هر یک تشریف آنها با مشورت فرا گرفته میشود و در اونجا یک وای هست مشورت اویدی غذا در اونجا پرسیده میشه برای که هر یک زنی حامله‌دار در شرایط گوناگونی وای دارد زندگی دارد و در اونجا پرسان شده میشد که یعنی که همون موادهای غذایی میگیم که با قدر ضروری باید که استعمال کند همون استعمال کرده میتواند یا اینکه نمیتواند یعنی که در سر اون که جبران کرده میشود این غیر امکان میباشد چون که در وقت حامله‌داری در اینجا علاقه بدن زن نه تنها برای خودش بلکه برای طفل آینده یعنی که رشد طفل آینده چیکار میکند فعالیت میکند و البته اون موادهای غذایی که ما گفتیم که هم ترشح فولاد که در رستنی ها هست اسفناج و شلغم و کرم و چهارمغز و یا که در محصولات گوشتی و مثال من همین گوشت حیوانات یعنی که یا اینکه اصلا جگر ما میگیم این البته نوکفایه میباشد بنابراین حتما ما استعمال میکنیم توصیه میدیم از منبع‌های بیرونه یعنی استعمال وایه‌های ترشح فولاد حتما با توصیه طبیبان بله که هر آن چیزی که زنی حامله‌دار استعمال میکند هر آن چیزی که زنی حامله‌دار قبول میکند تاثیر آن میرسد به طفل یعنی که تاثیر رسان است به فرزند یا طفل او اگر که ما میخواهیم که جامعه آینده سالم باشد یا جامعه سالم باشد حتما که باید که مادران سالم باشد و حتما که طفلان باید سالم باشد بغیر از زنی حامله‌دار مثلا که ها میتوانند که این ترشح فولاد رو استفاده برند و چگونه میتواند نورسایی آن در ارگانیسم چه خطرها رو میتواند به میان آورد نورسایی ترشح فولاد یا خود ویتامین دی یعنی که ترشح فولاد رو میتوانند که همگون استعمال نمایند یعنی که فقط و یا ترشح فولاد همچون چراهای پیشگیری کننده تنها برای زنان حامله‌دار توصیه داده میشد دیگر شخصان کودکان پیرسالان و دیگر شخصان و یا میتوانند که هنگامی که با یگان بیماری گرفتار میشن هنگامی و یا شکایت میکنند هنگامی همون جمع‌آوری شرح حال ما میگیم در اونجا بعد معین میشود که اینا احتیاج دارن برای قبول ترشح فولاد در وقتی
вақте ки дар унҷа агар муайян мешавад ки ино эҳтиёҷ доранд ба намо қабули туршии фолат, албатта ино ба таҳлилгоҳ фиристонда мешаванд. ҳангоме ки муайян мешавад ки дар ҳақиқат дар он ҷо вай нокифоягӣ ана ҳамин витамини Б мушоҳида карда мешавад, баъд ба миқдори дигаре ва янамун тавсияҳо баъд муайян карда мешавад ки ҳатман бояд ки ино фаро гирифта шаванд бо анамун истеъмоли минбаъдаи туршии фолат. яъне ҳангоме ки масалан норасоии витамини Б9 аст дар организми дилхоҳ шахс хоҳ кӯдак пир ҷавон, он ҳангом метавонанд ки тавсия диҳанд ва ҳатман ки бо истеъмоли маводҳои ғизоӣ ё ин ки қабул аз шакли берунаи он метавонад ки ҳолатро бартараф намояд. табибони оилавӣ бисёр гардишҳои ҳавлигӣ дорем. вақте ки дар гардишҳои ҳавлигӣ ҳар як ҳамун табиб ё ин ки ҳамшираи тиб ва ё пурсон мешаванд ки дар ҳамун хонавода ягон зани ҳомиладор ҳаст ё ин ки пурсон мешаванд ки аллакай ягон кас мехоҳад ба нақша гирифтан ё ин ки ҳомиладориашро аллакай ба нақша гирифтааст. дар он ҳолат тавсия дода мешавад ҳамун миқдори вояи зарурӣ, яъне ки 400 микрограмм 0,4 миллиграмм туршии фолат барои ҳар як зани ҳомиладор. яъне ки дар он ҷо боз маслиҳат дода мешавад ки яъне ки агар дар ҳамун хонавода яъне ки шахсони ба нақша гирифта шуда ё ин ки занои ҳомиладор набошад, боз пурсон мешавад ки чуне ки мо дар боло зикр намудем, яъне ки норасоигии туршии фолат ин мушоҳида карда мешавад дар тағйирёбии пӯсти рӯ, яъне ки дохҳо пайдо мешавад, яъне ки анамун шакли зоҳирӣ, яъне ки дар ҳамун шакли зоҳирӣ ки шахс иваз шуд, новобаста ки вай кӯдак зани ҳомиладори дигар бошад, агар ин аз он шаҳодат медиҳад ки аллакай дар ин организм норасоигии туршии фолат аст ё ин ки дигар бемориҳои ҳамрадиф ҳастанд. барои ҳамин машварат гузаронида мешавад ва ҳатман муайян карда мешавад. яъне ки яке аз нишонаҳои асосии оне ки масалан дар организм набуд ва ё кам будани витамини Б9 ё ин ки туршии фолат хоҳ дар зани ҳомиладор хоҳ дар дилхоҳ нафари дигар ин тағйирёбии пӯсти чеҳра аст. аз ҳамин метавонад ки худи шахс муайян кунад ки масалан аллакай дар организм норасоӣ мумкин яке аз сабабҳош ҳамин бошад. яке аз омилҳо метавонад ҳамин бошад. гуфтед ки масалан миқдори вояи заруриро бояд ки зани ҳомиладор истеъмол кунад. оё ин 0,4 грамм дар давоми рӯз аст ё чӣ гуна? чуноне ки мо иброз намудем ки ҳар як зани ҳомиладор ва занҳое ки аллакай ба нақша мегиранд бо вояи 400 микрограмм 0,4 миллиграмм қабул намояд. яъне ки ин вақте ки дар дорухонаҳо ва ё пурсон мешаванд, ин ҳабҳо фурӯхта мешаванд ба ҳамун вояи 0,1 микрограмм. яъне ки ин тавсия дода мешавад ки ҳар як зани ҳомиладор метавонад ки 2 ҳаб саҳар ва 2 ҳаб бегонӣ истеъмол намояд. яъне ки метавонад ки дар баробари оне ки аз ҳабҳо истифода мебарад, он ҳангом ки масалан норасоии туршии фолат аст, дар ин баробар метавонад аз маҳсулотҳое ки дорои масалан туршии фолат аст истифода намояд ва организм миқдорро аз ин витамин бой гардонад. бале, дуруст аст. дӯстони азиз, барномаи солим бимонед аст ва имрӯз дар мавриди аҳамият ва муҳимияти истеъмоли туршии фолат суҳбат дорем. баъди таваллуд метавонад зан аз туршии фолат истифода барад ё ин ки дар ин маврид истеъмолро қатъ намояд? чӣ гуна тавсия пешниҳод мешавад? барои қабули минбаъдаи туршии фолат мо табибон чунин машварат медиҳем ки агар зани ҳомиладор, яъне ки зане ки баъди таваллуд кӯдак таваллуд мекунад бо нуқсонҳои модарзодинаи асаб, ҳатман онҳо зани таваллуд карда аз муоина мегузарад ва кӯдак ҳам аз муоина мегузарад. дар он ҳолате ки ҳамон аломатҳое ки мо зикр кардем ҳатман вобастагӣ дорад аз ҳамон норасоигии туршии фолат ҳатман минбаъда то намун бартараф шудани ҳолатҳо ё бартараф шудани бемориҳо тавсия дода мешавад. саломат бошед ва чун имрӯз суҳбати мо атрофи муҳимият ва аҳамияти истеъмоли туршии фолат барои зани ҳомиладор буд ва гумон мекунам ки модарони оянда аз ин суҳбат барои худ бардоште намуданд. ташаккур барои он ки омадед ва бо мо суҳбат доштед. бинандагони азиз, барномаи солим бимонед буд пешниҳоди шумо ва бовар дорам ки аз ин маълумотҳое ки мутахассисони соҳа барои шумо пешниҳод доштанд барои худ бардошт намудед ва дар солимии худ ба кор мегиред. то барномаи баъд ҳамеша солим бимонед.